Yacharankichu manachu kunan tutaymanta hoy 20 de mayo kay tutaymanta imataq kay Villa El Salvador nisqapi pasarparin suwakuna kay extorsionador nisqakunas huk wasi punkunta chayarusqaku bombata apaykusparki asita t'uqachinankupaq ichaqa chayaruptinkus kaykuna churayshaqta qallarishaqtinku churayta munashaqtinku kay explosivo nisqa t'uqarparisqa hinaspa kunan huk chay extorsionador huknin wañu huknintaq ancha k'irisqapuni kasha chaytan ninku policíakuna imaynatan kaykuna chayaramranku kay Villa El Salvador nisqaman huk motopis chayaramsqaku mana placayuq motopi hinaspa chay bombata churapakushattinku pacha phatarparisqa kunanmi kay Limapi ancha allinta kay policíakuna kayta hawarishanku hinaspan ña hap'inkuña pis kay bomba churapakuq kayqa hospitalpi ña kash k'irisqa chayqa wawqiypanay imatan paykunapis ruwakunku kay suwakuna astawan paykunapaq bombata churakunku yacharankichu kay willakuyta manachu chaymi Perú suyunchispi pasa wawqiypanay tupakunanchiskama.